أنا السلفي يا من تسألينا، أسير على طريق السابقين. أنا السلفي ذا نهجي ودربي، ولا أرضى سوى ذا النهج دينا. وأحمي شوكة الإسلام دوما، كما تحمي القساورة العرينا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من إسلام كالندا مي من جماد الثاني نيو إهيان بنيجي نيومانو إيشيجي من 10th of جماد الأولى جماد الثاني إسلام هي أفياك بي وهاجو نيوما تنكينيهو كجابيني بالا محمد صلى الله عليه وسلم إفي هجرة كجا مكة كتي مدينة إفي بيبي كجنبيانو كو أوبوه جنبيانو ألو كريستوفوانو من 26th of February 2018. Mimoni yo miji Siddiq Salis wa meni wa yo bien wa jini kaselo ni yo ni kase mohine na chola keshin Daru Sunna ya teshi Camp 2 aloke ama kosombo number 2 Accra ya teshi siyonoji woloni al-Imam الإمام عبد الغني المقدسي الجماعيلي الحنبلي إمامي عافية تومو أوهاي ونجي more than 900 years ne. ناتولا كشي عمدة الأحكام من كلام خير الأنام. يسسوا وانكسي نوشي الحديث تاسع والخمسون نجي the 59th حديث نجي نيوماي انمو كene huno ni wo kaseteta wo kanyu ba so ba jin shi kede jeme hen wa she ni wonye wogbena ke wonye wogbena. الحديث تاسع والخمسون حديث نجي نوماي انو مكنه هنا كان عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى. اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة أو ما انتظر الصلاة. متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم، لكن قلت لكم هذا اللفظ للبخاري. إيه عن أبي هريرة حديثنا نكج أبي هريرة دي حديث البخاري كمسلم تبنوا اليوم وولوني أحاديث من مالم كبا. الأحاديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم، أحاديث البخاري كمسلم أمامي. إيه أبي هريرة رضي الله عنه إهلا أومي ألو نموميشة إباينو ألو نمومي إشيه لجمونيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة
تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه إك نينو باصلي يا جماعة مي شجينو بابا نو أبو تكومي مثلا تيمي ألو هنا أبوا هنا na ya soli heni mebua mena na ba soli no ba soli ke kuwe niji ke jamaa tudha'afu ala salatihi fi baytihi wa fi suqihi 25 dha'fan o ya jomo yibo aba boy ekume nye nyongmanyo ke enumu eshiji 25 times ke eshiji ko kumetu soli na ba bo jomo nyongma alo jomo komie kejo ke jamaa ya soli aba boy nyongman enyo kenumu nji 25 times ye habu 25 times when ka call like 25 then pepe because to benu ogbala mi ye so chi ye arab ye momie be pie ke ache normal ko e nji ake 20 alo 25 alo 30 ke eche na ma no na etu odi keje jeme ke ya keje jeme ke ya eshiji ke wa ke shi 40 alhadith alo 70 alhadith 40 alhadith ni 40 hadith ka jo ake hadith 40 ekume 40 na kanjibe ni yo me ni echo jimi ni keje 40 ke ya ke 70 alhadith no ni echo jimi ni keje 70 ke biwa 70 alhadith ni wa malan kuna talaka asaf ya makka biya ne ni hijaz biya ne makka madina shi makaranta ya makka biya ne ni imam 70 alhadith فيما اتفق عليه بخاري ومسلم إما حديث كده بخاري كمسلم إنه ولا 70 الحديث كاد عنك بيكو تيمي وانا 70 أحاديث نعم بيكو عننا 70 بيكو سمينه هو كده 70 كيا لا كي ونشلو وك بلو كيا كش بيكو حديث كم يكش ميني 27 درجة إك ويجوم ميني نبع بويني 27 times نيوم نيوك باو like one shilo obia na shi na choje ke 25 at least 25 gbeke ya aboy ha because me no nke ba do masalachi mi no solio ye ani meni yo je gbeme papa ni ame solimo edamo gbalo ni chomo no lo edamo gbalo ke sahaba mi ni chomo no lo o solimo equality be ne yo le ka gbene jama hu ye fale e ha ni mini jomo efio mini efio eyibo efio mini eda lako woni shilo shikeje okumeto pa so le bojo mo okumeto peni e ko okumeto so le na ha bojo 27 gbomo okumeto e ko ya so le jama me 27 mini times 27 kejo mo 10 na ma be 10 times enye 27 270 lako woni shilo na kaji jomo no yo kaji mini tato le 10 o jama so le nya wole ho akeshi henu wa kan yo bia ne babu fadl salati li jama'ati wa wujubiha bab yicho alo kukune komini agboje ni solomon ya jamaa mi ne femini ehie ka agbene ewuju ke ewajibi ne ju tian ke sana femini asole ya jamaa mi annabi sallallahu alayhi wasallam ne ke wadhālika annahu idha tawadda fa ahsana alwudu annabi sallallahu alayhi wasallam ke eja ke ken fata ne he kaji efe alwala kadi efe wudu fa ahsana alwudu ne fe alwala ton beni atawa ke fe le beni qur'an ka sunna to aka fe efe alwala mini ojogban fa ahsana alwudu ni efe alwala ojogban esije ke no ba lo nu ke npo ya lo bo fe alwala ke alwala ba ya shino ba fe alwala mini ojogban ton beni wo chon ye babul wudu bena fio alwala ha balo ke no wa fele na kan thumma kharaja ila almasjid ko fi alwala ta no ba je ko kan ya masalachi la yukhrijuhu illa as-salat je no kono kono ke bo eje po shifemi ni fi solemono ya no asole masalachi ye e si je no amasalachi no agbasande je no amasalachi no ya heni je o ya masalachi no ya sole ken ken ji oni ya no ke shishiya be mi no ya alwala mi hu lam yakhtu khutwatan baloke ona ne ko be ni obafa illa rufi'at lahu biha daraja jana ne ko me fe na ne ko no wafa akawo ogboje no ke onunya no habo lake wonu shilo
wa hutta anhu biha khati'a ni akafo oisha hu habu eshi ona de fona no ba fa keke akabo ogboje no keke agafe mi no ho agafe mi ni akagbe oisha ko habu o imagine ka shi bi no ba hia no ba she masalachi ene wo ni mi ni wo nga keshin anabi sallallahu alaihi wasallam nga wo ne wo e bi e hu ke fata e bona fi no wo jomo da mi ni ke wo shi ni wo ya masalachi wo fi mi ni wo fi alwala na ka wonu shule efia no je no ya o ya masalachi e ke ane ke jomo no e wo ko fi mi ni o fi alwala no ni di enyo no wo ke akeshin na na be chon e ke khutwa na ne fa step ke step ko beno wa fa ke masalachi e jakob fon na ne komi e jakob fe fa khutwa ko fa step no wa fa e komi aka wo ogboje no ka onu nya no ne aka fi o mi ni no hu e aka fi o mi ni aka gbe o isha bia na me kun yo ko o use lorry o use bicycle o use fen o jomo na kan lo no ke wonye wan sa ka o jomo na kan mini o because anabi sallallahu alaihi wasallam time nibi ni ake fagbe alo nibi ni ake jo heke ya he ni transport means ton mi ni afukpongo okpongo teji ene me fe ye ni ake fi o mi ni ake fagbe alo ake jo heke ya he ni transport shane bi ewi ake shi mi ni ewi no me sande ewi na ni fa ye sande wo keje be na ne bi wi ke ba shi tabi'un ame yino ke ba shi imam malik ma yino ke ba shi mene wonna ni fa sande wo ba wi eshiji ke oto no na ne ke jomo ke chono hie de nche ke oba ko park ye heku dan ke moto ko park ye heku ke ko hie ke ba masalachi bona fi no na ne ke jomo ne mini hewo bona fi no na jomo ne aka mi no wa park ye heku agbe no ni hewo hu jimi ni bona fi ni masalachi ye na aba mo fe oni ba nyumo wa so la yukhrijuhu illa sala no ba jo wa janyumbo bene imba ke bene na mene park Mercedes e bien ne mene park Range e bien ne mene park mini ni tolo le je ne be ko G-Wagon mene park ne ke e bien ni bo yona ne o ko ba no ba na ne ka gbe ne Solomon aso le ju obi na calculation ofi ojo bi no afi ni bo hu kai G-Wagon ai tonde ne V8 ne akashi ne mama jaya he will be a e ka gbe lole sande like jelen sande e ba football asuma ke ni na mo fe no yin ke lole ju aeroplane no hin ojo fe ko kenya banya park ayese ni ka benka masalachi la wonu shulu shimene muslim se mama ke ona Christopher ka me fe na ka e fo o won sande ona ka ba park ko sana park lorry na ka masalachi le ka ba na choji na ke ba ne je wazinye ya ke wazinye ya park kwa lonu ko ni fe banya ke ni lorry ya jime sika masalachi hina baba sole ya fe na kan no na so make e dipon wo fe mini no wo hia na kan no ke ya kanye hia lorry nye kanye she eko nye fe fe ba benke e the ground se kanye park lorry eko shon kanye bon o shebo kemba abo she kemba gben Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar na kajibi na atawa nafi si hina ba park na ke choji ne ke ye hini masalla hina asole ye ke nibi Anabi sallallahu alaihi wasallam ke kuma jomo pone hie ya bi ne omo ya alwala fe mo me ke hie mo ke ba masalachi gbalo ka ne ke ba sha masalachi fa idha salla keje sha masalachi ni sole alo sole lam tazal al malaikatu tusalli alayhi malaika jin pan aka men sole han ke oblanu ne malaika jin ame pa solemo ke ha mi ni ame fo solemo se ke ha oblanu ne alo ke hamoni esolione madama fi musalla be aboni mini e ya masalachi yemi e hina solio ye shino na ge na so je ko asole lebi ko kama masalachi ko wo ya nuchumu aso no che masalachi e few at least che no fe no ku keke e glo fe dhikr alo ka shino johi alo fe ko kan Qur'an no fe no fi oni nyumbo jamoni ni nyumbo wo ba ke ofi gbalo wo ba ke mini ofi no o fe na kan no ke okainu ya masalachi mi aka mini bofwe amefo se da na men sole habu meniji solemo na me sole oke habu ameka ke Allahumma salli alayhi nyuma boden che fotemo o jomoshi fotemo nine o sole moshi ndi o jomoshi ke shwe mini ke ba ameno
Allah kabayno Allahumma ighfir lahu tuni no kama salati min keke no me mana ka salwa manna wa salwa nene no bofu ya gbene je jomo jama ameke Allahumma salli alayhi Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu na gbene lo ma malumo kama ka Allahumma ka me lo mo la onu julu Allahumma la'anhu na ka malumo bu oje no e masalachi mi keke to example bia no e masalachi na mi ne ani we masalachi mi keke lo dabi won kaseni la ka onu julu no ni baloke madama fi musallahu bia mi ne e masalachi mi ndi no e masalachi o fe no keke shi o fe ibada no ko enemi en waka keshi me ko ye teshi hadith ko na me ka ko bote masalachi ye keke bofo e o sha tele o ko je po e ka me ke nyuma ka nyumo akweche eche masalachi mi padi eche masalachi mi wo bia ne e to ko e ke ame bi nyuma ka nyumo bia to wa fe letin ke nyuma ka ke ne to nye be nya cha f1 show mi ke bofo ya chef on show mi malam bo ba chu wa fe o isha o ba fe isha kun ko ba ko ate masala ko ba tele bofu ye masala china be ken ge be ga julo hu ya ju ne to na aye isha be ge le ba masala ge ba bote masala je ge bote masala je bofu ye isha tele na menu mi ame bo mo de isha ama tele abu ene tesha hadith ni mami to be precise fenu banu na ken ka hadith je hadith anabi sallallahu alayhi wasallam na masalachi mi hine jomo ye mi shigba ona binu wakanele na kanyi binu gba lo chon ake jomo yo masalachi mi masalachi hu eji shian de ti fe shian di fiake ya shikpon ne no mo fia mo ne masalachi mi ye nu enu ncho he wo le hu mi ni le hu ti fe mo fia mo na kan bia mi neke hadith ne no ba waye nyese uchi o inshallah wacha no kenkle olulu e nyana wala ka hadith nyani ba andamini babu fadl salati fil jama'ati wa wujubiha bab ne ko agboje ni jama so le mo yen ka agbani mi ni benejo ti ha e wajib الحديث 60 صح الحديث 60 حديث نجي نيوماي اقبانو ني حديث نمبر 60 كان ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وفي الحديث لأتوهما حبوا لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق في رجال معهم حزم من حطب أو من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. أثقل الثقيل نكون من شيء أثقل superlative most allo ya bafo bakeshi the heaviest ثقيل نوني من شيء
نجي heavy. أثقل نوني من شي في فين نجي heaviest. أثقل الصلوات على المنافقين صلموني من شي في فياكين يا منافقي بيانو إيش كوتونا منافق مسلم سي مني مسلم جا شي منافق جا ساتوفو يجي أمي صلموني تشيو ساتوفو أنو في فيجي صلاة العشاء وصلاة الفجر. عشاء صلمو نجي بكي صلمو كليبي صلمو نجي فجر صلمو لا كوني شلو إني علامكو ساين كوني ناكا من منافقني لا كوني شلو منو أمي صلمو أمي صليو بنا فيني بما دي سينا أمي الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. أمي صلي بنا فيني ميني يراؤون بنا فينا نامي اوكي نفجر صليمو ني صلينا ظهر عصر نو شاندني مغرب شاندني lebi magba ni won sole mo le ni aji e so na na ke le fatanya yi ninu e shite na ke te o shike asolu e wa egba ina ni baba onu shi kuma fajr ne kuma ta na ke solio e sha ho e ko be ni gbalo delay ole dane solio na kata mo kan e beto ne akpa kan e dumi o le ana bia me na ba na le na kan ta me solio agbe ne ho ni e ho tole yemi fajr ke isha tole bia mi ni okoto na mene munafik ni bepi wana le pende be disturb masala che zuhur ke asr ke maghrib ka be kacha na peke eti nyina le isha nyina le fajr na kana bo huke o chunu chumo ko no ba na ka ni munafinchi nifak o sato e bon o wala shine mbote mo bo kuma ke shani ne ke solemone o ba yo jubalo isha solemon ke fajr solemon nyuma wani wa momi balo ke aka wala ya'lamuna ma fihima ajameli noni jomo niyo ne ke solemone enyone minkwe wala ya'lamuna ma fihima ameli no niyo minkwe ameli egboje ka anunyan ke jomo ni ne ke solemone enyone isha ke fajr ne amenyen kwe la atawhuma kwe amebaba menyone ngone jamba na mba sole isha ke fajr ne wala habwan ivi kaje habu pona mebafi even kaja mbaba na bafi minje habu no jimini wamomo no ba abahin ke nijin ke kanto kaji eshiji amele jomo ni yo mi kwe kaji amenya amehin ni wamomo po amba wamo na me bafi mini ameba sole ku amba wamo na mba sole ka amele jomo ni yo mi no nyohi amenya amehin pongo ku amba wamo na mba sole mino na ke ifi habun ni fi habuwan because khabaru kana ni shikana ya biya muqaddara ishiji ko binisa na kan laji aka shi law yakunu al-ityanu ona gbalo ke walaw habwan ishi walaw yakunu al-ityanu habwan kana in ka khabaru kana wa kana kajiba اجونو ميني جمله الاسميه ني دي مبتدا كخبر نهاني مبتدا هي ميني الضمه ني خبر هي في ميني منصوب هي فتحه وexample وكان الله عزيزا حكيما وكان الله يبينه كما كان با الله في ميني مرفوع في ضمه عزيز في ميني في فتح نجي منصوب انا بني يوله نعم واتشو ان هو كاش ميني خبر كان شيء خبر بين ميني خبر كان المقدر اما كان شيء بو في ميني وانا كاش ميني هو جمع وكو بدا يافي ولو يكون الاتيان حبوا اتيان ندمني اسمه كان حبوا بافي مني خبر كان حبوا نجي بافي خبر كان جي منصوب
anabi ke walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwan aji ameli noni yo ne ke sole mo enyo ne mi nko ame ba bana me ba sole ne ke sole mo enyo ne walau habwan even kaji wa mo po kaji tete po amba wa mo na me ba amba sole anabi sallallahu alayhi wa sallam ne kiya ke shi wala qad hamamtu an amura bis salah eke ejino koni eyontri ni ifeyinto kake ene idan ko aham ke muhim aloje na kan kake ne muhim no koni mini important balo ke important ke hamamtu ejino koni fe country no ake mini an amura bis salati mafa ni abasole shi mafa ke abana abasole ke sole mo be she jemi malid shi mafa me ake mini mafa ke nyeba anya basole ka che sole mo fatuqama ni mafana femini ache iqama ka ache iqama thumma amara rajulan jemeni mafa nunko fayusalli bin nas makela kemene keme esoli ne keme esoli balo ke enen dinu ne kan chuno ne ba fi ne keme esoli thumma antaliqu fi rijalin kaka gbenente mini insi antaliq kekenshi fi rijalin nke yanhi kuma ifatahi ehi fatahi kuma keke washi ma'ahum huzamun min hatabin ni amehiyella ninchu keje chumi ehi chu hatab chu negbi ehi ni abasele la ke wo chu na to be na fi o na ka odonti alumini akwa abala chu na no dimini huzamun min hatabin lanincho kenje chuna neke oblahi ne ni min fata me ne ndi oblahi abi ni fata me ne wo ba shi ni wo yen neke lan ayen neke lan illa qaumin kanina me komeni la yashhaduna as-salata na me ba ni ame ba sole mo da se ebi ne jimini na me ba sole فأحرق عليهم بيوتهم بالنار نمشى أمشيا كلا يا رواية كونكلومية فأحرق يبين أحرق وبنا فا كهمزة كحاء كراء كقاف أكن يقول فأحرق يعني بتخفيف الراء نو في الراء تخفيف جي مشددة كه شدة وكان لميني أحرق كتخفيف وكان لميني أحرق فأحرق يقول فاو أتولى فاو السببية هاني فعل المضارع دي هي سيتوميني منصوب فأحرق عليهم ni ma shan ame fa uharriqu nakanoni ni ma shan ame eshiji nakanji bonni makai ni mafi ma shan ame boyotahum ameshia binar kela biana ka ajo ake biana nama blocks we ani bi ni ba sha te ba fi tem because biana na nama block ke mi na kan brema wole bi na me ma metwi minji ame use o roofing sheet eko ta ba ke bajin ko me ke naka bajin e fitu awuja mini no kwa me ke o na ga ba shan ya easy gbalo ke hamamtu energy no ni the country na ke into mafi ye ruwa konklo me mala fo ko me ka yin no ni woni gbalo ke esmo na fi na kan no jimi ni ye ke gbe kan bi ayo beken mo ona ame solemo ame aka ame solemgbe ame shiami si aje ka hiye kometo nkwen gbalo ke no ni ntoma fe ni wonu hadith ji ka hiye kometo nkwen ni na tara ke shi dar'ul mafasid dar'ul mafasid muqaddamun ala jalb al masalih esiji bodenja kuma be na nabi sallallahu alaihi wasallam hiye do ye jamaa solemo hewo ene ona ke bi mini wujub
about meaning na ke babu fadl salati fil jama'ati wa wujubiha bien ya wujub fadl wa kana ba fadl jomo ne hiyomu jomo ya ne ke hadith ne min balochi jomo ta ko ne ga shin wala ya'lamuna ma fihi la atawhuma wala habwan ajame le nun solimu ne hi jomo ne hiyon ko am baba amba so le kedi amba fe mini tetepo keja wa mo na ko aba tetepo na ne bi beni ne echita akashimini aji eke aji po eke no ni country na kama fe ni na ke wonu nshilo kwa mafamo ko ni ekeme esole ka cha sole maka ya na asole keke selatu ibrahim abi ko me shi keke mfamo ko yemina me fe mini acha ikama ka cha ikama keke mfamo ko ake nye sole ka me sole ka bon sole mo keke yin bon shin aji he mo fia mo ne je ko ne ba sole ya jamaa mi ma shin nke ibrahim bi ba ni wo hin la wo hin tuni la ye na ni wo kwa shan me shin naam yan wak be nena shi salatul fard ni salatul jamaa fardu aini ejuti mufku femu ninuni ala ar-rijali al-balighin kayanu fenu nimini eshenu nu fenu nation e balaga eshenu otia na ke ba jama ne ba soli yohu amafia ma ke mi na me sola machine ndi amechuami shito bi no ba kana nabi sallallahu alaihi wasallam ka shi mini ne ka tia me gbe hun ke jame bigbe aka me ba masalachi ne ka tia je ne te ne ge masalachi da bi e ba bigbe to beni you da na ka different between me ni i'lan ka idhan alo ta'dhin i'lam noji announcement ungawati yake mene mi ya suna yi wo mi ya aure wo minto juma minto ma masalachi ene sheboni habo information habo announcement yena ka jibe nyimbo ka mefi non nyimbo ka mefi mi jimi ni amebi idhan amebi gbe noji ango kenyo wasuma wo minta o maya sumeno chie minto ma suna ani gbe kan lo ake o ma mi gbe maya lo na ka jibe na bi ogbe ga obi mo gbe je no ba sele sikemo o kele ni mi no kem bigbe ake ani manye maya lo wo ye ame gba lo ke ja me bigbe wakati amena jaya no ko ye wo o da bi ene baba o mami ke ba shia alum papa ke ba bi ene mene o yin po kwa na ma ke bo ka ko bona afike ba efe mini e ba ni nabo alun ke no ko e malano alo mi fe no ko ne ke bo hin shi bona afike ni e do alo efe ne ke no fe mini ogbe o da no ba stop le jamini ye reason ko e wo na ka wonu shilo na ka no gbe kan bi amojo otini aka me fe mini ameba masalachi e gbe kan bi na me le noko to mini bigana me 3 years 2 years naam anabi sallallahu alaihi wasallam ka me ba masala me ke yefe am ba masala anabi peno shibonu ebe ni anabi ke kun e ba sha oshian ame hu ke gbe bi so kun mi ni ame je otini ameno ame je otini ameno ama suma ka me ba masala chi shi je otini gbe kan kan ba masala chi je otini akeno ni kasamo ni jenyo anna man taraka al jama'ata bila uzrin mo fiamo ne ba shi jama'a solemo ni je ya nukunuku wala kawai je ya nukunuku important to be ni gbalo nuku bani e ba chileta nu wona me sole ye bia me je nukunuku ni chilegbe ni ne tajelete ewo alo e foni aye alo e gbasande alo mini le den che echu enuku ni je nuku ni sane chilegbe keke jamaa egmele akamon ba fe ne afimun yastahiqu al'uquba mene pimo ko kashi ke hale mo fi on so le mo ba egmele jamaa pimo ko femi ni emele nake wonu shilo naam woke boden chota ke ni so le mo mebu no asole ye jamaa mi kashi oton ni pimo ko mebu eno choma sign na ke fi o mi ni akena munafik to bi ni ya ma so le ke na me o ke no ni ba fi tole ha me
ameke posa shida eno chon fatu salatay al-isha wal fajr eno chon jomoni solimon fajr ka isha hiye eno chon mi akeshi eno chon thaqlu salatay al-fajr wal isha eno chon mi akeshi mini solimoni di isha ka fajr solimon echi ewa solimon ewa mon fe no na ke e bomode ke na fajr ka isha solimon ene chon ke mo e modern boy ni bojamo mi محمول على أدائها في أدائهما في جماعة كون نمكو هي etiye monu wana ke hieni e femini e sole ke sole monu ye jamaa mi ye bia mi numanu wanyo wa hiemi wanyo wa katuni naam biara wogbe ne kebab ne na nyana wale wa ayat spinichon ene ahadithin wakana ayat spinichon akamini wasali ya jamaa mi tumbe nyimba kachi warka'u ma'a ar-raki'ain nye fi aruku kame ni fi aruku nye sola kame ni soli nye sola yamini ya jamaa mi bien wa shababu huduri nisa babu حضور النساء المسجد يعني حضور النساء المسجد باب حضور النساء المسجد الحديث 61 مكاني حديث نجي نيوما يقبع كيكومي نجي 61 كان عبد الله باب حضور النساء المسجد باب نيشو كي باني في ميني ابا مسلاتي أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كجا عبد الله بن عمر دي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إن يومنا كجا النبي صلى الله عليه وسلم دي قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن وفي لفظ لمسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله عبد الله بن عمر رضي الله عنه نكيب مني والله الصحابة أمنا جاهلية أمنا بني إسلام باكو نوني جينيو أمنا إسلام كاني أمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياك بوجي أمنا السنة importance والله أمها مكو يكبي نيك سنة يفهم مكو عبد الله بن عمر كعبد الله بن عباس meneme kama wiye no leno gboda na me kan nebi ke no leno gboda ne bo ho wiye ko da me wallahi na me ko ba gbe na ye bo den che o saneni ka akenyu ngo wiya nebi wiya mo ko wiye ko don na ka Abdullah abadi labiye Abdullah ibn Umar ka Abdullah ibn Abbas ka Anas bin Malik me kama wiye no amel o leno gboda amete mo ko to Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Umar to Abdullah ibn Abbas ayo yo mo ko concerning hajj ne wiya ba tamattu aka gbengo aka ba fi tamattu ni mo ko kake shi be o baba Umar ke o ba kan e bila ke bo ama biwo Abubakar ke Umar na me jame shi mo na cho Umar student ni shi bi na chi gbalo ta mo fi amo je mo ko ni don wa man Umar wa Abubakar wa man Abubakar Umar na mo ja Abubakar ka Umar ebila kun ama biwo Abdullah ibn Umar papa mena to e paji Umar Sayyidina Umar Khalifa الثاني the second Khalifa after Abu Bakr as-Siddiq shi yewe mo ka shi o papa ka shi tamatu aka fi ne bila ka buba in papa so yin alo anabi so yin e ka anabi se e ga shi mini tashi biya no shi biya no ya ba min ka ba ka anabi ke bo ka shi papa ka mi ama me shwe anaka hadith ko akaniye wana hadith na ke ejele poto eje Bilal bin Abdullah poto na kai mina ke wasabbahu sabban sayyi'an ejele poto
منبا أما كان حديث عن عبد الله بن عمر أنا يوم نك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نمهجله هله عنهما بينك نمش شيء عليك نمنو لك بابا عمر كعبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لجي منير نريد كده النبي صلى الله عليه وسلم معكشي قال عن النبي إذا استأذنت أحدكم امرأته كدين يتمكو بلا هبة تبني إنك ببيمو بلا ب إلى المسجد أكمنتو ما مسلاتي بيانا مسلاتي أكا يا صلي ألو يا أبو وازي توي ألو يا كاسني يا أبو خطبة توي بالوك فلا يمنعها nakambomona bibogbe kachi ungagbe to beni wie jano koni bodenjo lake is very relevant to o mami ke babi ene alo papa ke babi alo ashima alo nyemme ka me baba nyemme ka me baba bi ene o bo hinsha koni ka me ba no receive alo ni o excuse ko shi kaje no kono baka me ka masala te gbalo ke fala yamna'ha nitemo koni ngaba bi legba ake to ya masala che e kachi legbe qala فقال بلال بن عبد الله وانا كان مسلاتي يعني والله فتنه بيمي غو هين كوكلو مي بانابو نكن وسيدنا عمر دنجه والله كه انغا كه تو هي جيلوسي كو يمي وا هي جيلوسي رسنا غنبي كه بني اكل اصلا الجنه انا يوكو نفي ين بوتا نتو يفنو كو بيان يا جيلم نو في الولا شي وكه الولا ني فتم الولا يا الجنه غبو ني سيدنا عمر اشي اهل الجنه وناني با غبو na ne bebe kela ke bebe na ke me atwan de no hia yo hia me na ko nga mfi alwala e ka ne be ke ni nale ne ko ya ni nje yin eje e ga because le be no maro yo jealousy han ya ne ya ko ni said na wa aba ne bi ke jealousy be je bono nka baba o je le be no yo le be no yo wallahi jealous to this smone nga ya masalachi shi lekin annena ne bi ke idha sta'adhanat أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها نكى حديث نه وانا نبي بيه كي أنا مثلا نه وين أنا يقول أكشين والله إنتي إنيوم ياك وبا مثلا شيء شنا نبي كي وكاشين يبغى ونشين يبغى إنشين يبغى نيا لا ونجلو نندان إنكو يبي أكشين نعم أتشي يقول أتشي يبغى أكشون إمارة كوك فتاوي وبا يميشه ويجلسي وينجنك shina nke ko ka ke shini nyumbo ke wo femu na hibe na to nyumbo ja ene ntwa ke mini nyumbo ja lojibu kati abonsan bi jibu pe ben wiemo no nta no wie ake nam ni otu enyomi otu eto ye na kan no yi o ye jealous shimwe ni nyumbo ke wo nyamma chibugbe nlake wonu jilo ene ni twa ke mini di abonsan bi jibu ene ni twa ke abonsan to obo de nche nation no she the moment ni bo ba fight na kan ni against no otu enyomi oni nyumbo ka aka afie ni bo otu ekpe na ewo be sana tinyumom la atanyumom la fun kono alo excuses mblo foma excuse ke mini ke ba support aka bia ni je egbele ne bia na ihe egbele ne mi je ihe egbele mo bono ihe egbele ko ba shi bia ne ihe egbele ke Quran ke sunna bo ihe egbele ko ba shi bia ne sile ni ne blo foma ewo okwo ekpan aka to ameka onye nso ngboto mi olololo be ni blo foma ko ya na ko ba ya le kuma sayyidina Umar ka ke jealous mbana ne kai keka mi kubito ngo machi gbogbe shina nabi ko ka chinye gbo nchinye gbe siku mo go ni tabi'ini la nabi sallallahu alaihi daraja ujugban balo ne sahaba me file ni sayyidina Umar nkame akeshi nana nabi kana idha sta'adhanat ahadukum imra'atuhu ila almasjid fala yamna'aha kanye temo ko ngabile gbe ake to ya masalache ekachi legbe qala لمنيحة حديث كيش فقال بلال بن عبد الله مكنا كذا بلال بن رباح الذي مؤذن ليه شو أذانه من تابعيني بلال بن عبد الله نيكا كشين أنا يوم نني بلال وينه نني بلال كيجي والله لنمنعهن إك والله إك كده كان يومك وباتي أمك na ke gbalo ke nle ka ke shi because mini ba ni le wi na kan de ne tishike ne wi le fe kiyas ko ne ke wi kiyas ne fe ye bia ne ka me ya masala ka me wula me joko ya masala ti asmo no nyo e neat ke asmo no o hi heche mo min ke ya shi mo e to bi wakana hadith din ko me ke to hi asmo no to mini mutalaffi'at o fata mutalaffi'at men ame keteo ame hi ni ka me masala tempo de mo ko le aka me ba masala chi
ame keto ame wula ame ke chain ke mini ke necklace ke mini na me hu ame afina na me nke ni bi je no kwa me work ba masalachi e anabi ino jino ona anabi ino na ye be na me ka me masalachi na me fio ni anabi gbose mi na me bon ame he wula mo ke ba masalachi ame wo chain ka awo apenti here ka afi ne ke ni wo chole dia na makeup kaka me wataleji o kafe na kaka agbene Sayyidina Umar to bene ne a reporter bene fe e ba fe khutuba ke yete mo me mase yo fe ma masalachi ne fe da ke jamais kan shuyame na me akena na Aisha radiyallahu anha aga Sayyidina Umar gbalo kaka chi wogbe le chi wogbe e ka bete na Umar e chi nyegbe because no nye wo na di gbalo mi time hu nye ke ban ko gbalo ba shu nye gbalo be onye wo ne she se menye bon ne mewo ke ba masalachi ene ma wo na awo na ke fi omi ni ake please o shije na ke ba masalachi ake ha wo mi she shije na ke ba masalachi woni gbalo yi no nyefe ni bia nyefe mi nyeto na efe e ka di gbalo ye nko ni nyefe ne kwaje chi nyegbe wa Abdullah ibn Bilal ibn Abdullah le woni no dum ne ka wallahi lanamna'hunna wallahi wa ba chi amegbe because of dressing jina me here ona yomo ne pe ne wie ne wo aka je men Sayyidina Umar Abdullah ibn Umar ne kan kitna ke kala wie don ne Sayyidina Umar Abdullah ibn Umar ka qala aka hadith ta na aka kishin fa aqbala alayhi ne Abdullah ibn Umar te hin ya mole fa aqbala alayhi ne benkele namo benkele Abdullah ibn Umar benkele ne emo emi fasabbahu sabban sayyi'an ejele jamo ni di poto jamo ko eyin muji e down fu e down meme e to anshi ngbe bojina mo e gbonyo naka jamo ji ake fasabbahu sabban sayyi'an mo ni report hadith ga ga jimini ma sami'tuhu sabbahu mithluhu qat innaka Abdullah ibn Umar ne jamo ko to mo ne kedan ما سمعته إنك سبه ni Abdullah ibn Umar ejamu mithlahu ejamu ko nitomo na kainda qat yan wala shine min nuko na kainda ona bini sahaba me yo wa de sunna no ke ake gbalo ke bonamo jibo bo hu ka shi oke nam ka me sa me ne ehien mo ne ese ne ehien no wa ka shi ya na ya chake to be se no Umar fio shije o ka ka shi bia ni me kuma ya masalachi ye na me hia me ojugbe wo be ye nwe pa masalachi ye ba nye ba chia me gbe be ni gbalo ake gbalo ke mi ni la yamna'aha nye ka chia legbe ka chi legbe bo wo ka ka shi mi ni wo ba chi legbe no la se mi ya ke shi wo jemu ke mo he ni sana je abaje sunnani ya Qur'an mi sunnani ya Qur'an mi kan nabi sallallahu alaihi wasallam ka gbere sahaba me ni fi me ke she because jamo be pe ha ni ne ya ka bi in a position ka gbene be shin agbene aloje na kan ekula yen mo ne yen de ne da ne ekula ya ka bi ne ele bastard ni ele lo ke yen keke sunna ntwa ka nabi ntwa ke le je gbalo je ne ke je Islam je sonu me fe ne ke e ka na money le history e anabi na kan mokoni efio e wala like wala ne ga shi o ma pa bi kwa anabi chele ne ga ke shi kama ka bi no wa sha pa ba ke ba mi ne mi la me story ko ma bu line so jugba no nyo jame na kan mogo e ba do ma anabi no dan e ka anabi yerof dan e to e wi shi anabi aswa yaka kabine aswa dare yaka aswa yaka kabine njele ebe eleche aga che kongre fe che kan ale ele dane eja nebi ke ba do shi eyin ne kenyin ne be go enjoy one time na mo joy allow denche ba la le yin mo fi amo history eje na plege demo shi kan nabi ne ekele akele a story هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد ناثيم عتل بعد ذلك زنيم ان كان ذا مال وبنين الله اكبر bodo via ka kani na pleke ne ka ayat ne je
jullo yaka kabi moni mekene akple ke jamoshi otollin esiji ke gamé non boy ma yaka kabi yaka gbomobi useless child opa useless ni shege ya usami na jamo na jele bi na allo jamo na ga jele hamazi ma sha bin manna ila alkhair mu'tadin athim otul ba'da dhalika zani abombo no bono do hebo tun ekpa na ata no fam na ba aka na bi ba twa nege boja ka kabine ne ebonjo wala ne no ne george no ne ejo amelaka nabi sallallahu alaihi wasallam be fien be na me chon ejamo ha de nche na me ka me nche le de nche munafinchi ni otato ni amelaka nabi le yu ka na me mali amalo amalaka mbaja nabi shamelaka no fa na nabi hu yu anu kwale ni o be na jele la ke mene gbalo muhammad ne maliku dan ne tesha ne ma mitashi ne fa kan de anya wo ba bi egwe ona ke muhammad no wo kele fi ofin siyasa and politics ni she malehu kemo mi na mo jim papa muhammadu ke ka kabi jimi lewe maleku dan o cho mo ni jinche yoni sadiqul masduq jinu ebon ya anu kwale moni o yo bia na je o cheni ho ya woni nke ba hale bia na wona letu mo che shino ni baji benin jo bla yo ni lenje bon story egba benin jo bla yo ni ntengami ni ni nunko ni amom ye dwami ni kan bushi ne wo mi ho asalela ke useless father ko ni wole wo bo menaje che na ga ba hale shina ga na jemo kele benefit steady ke no se aga fe na ne ba ja ne bi do ka chi bi na egbo wala me bika aga wa wo minga mala beni o waze beni ole ona bono yo na wanyu chief man be ko yi ona wanyu wo po aga MP mala ko za ne afafa no bano gam yo bo ngba akase iya kaze Qur'an ka sunna ala manhaj salaf in kaze Qur'an ka sunna based on the understanding of sahaba kemeni hiya jaji momi bo wo akan the graphics o bo ken ba because ona beni aye lumo ya aye imam sha o jage won ogbe mo fa na bana ne kaze Qur'an ka sunna amejo age mo eni aji le ba ye imam mi wono ke mi yo mene 2018 no bo ke mi yo na kan wi mo imbo imaka imam no ko ye minute asana na ana it taste o mo ke da many years 10 years ni 2008 join imam bo wole wo ba bojo moji ka ko ke imam no go ne ba push ka wo nuti wo tun anyu mo ke gba lo wo nuti wo tun anyu mo based on ni gba lo ke shin wo bena me ke wa na ona ni won fi wa sino fi no wo fi o je dawa mi wole uslub no na tun ke wo so je wole no ba gbole ke wo o just bodeje no bo ke mi yo bodeje no fejo ojo moji owo mi nga because na henyolo denje ke bo won be ba ke henyolo e ba to mo nga wo lo abonsa na kajibi ne ke adam ke hawa e ke inni nasihun lakuma e ke o mi mo ko nimba ni mi wonye ngani be ne ba la ka mi na kajibi ne ka mi o bonje ka fe ni bodenje na botumo shaitan ko ba no mi ka wa no kan ba yo wa ke nyumbo ke gba lo ke Qur'an ke sunna ne won ka agbala mi bodenje ka agbala mi te sahaba chon shishiten Allah bodenje ka agbala mi because sahaba me chon gbalo yo amenu gbalo yo mo shifibu amenu Qur'an hu shifibu ni bodenje ke wa ke shin humul khairu umma ni mo ke kuntum khairu umma amen fi mo fiamu ye no fiano mi o shishinu mo ni ne dalete o fikiu o hadith o fiano mi amen fi wa gbena bodenje wa me jo mo fi generation nyumbo ni ke won fa no gba ba ke ko fe shu ake je ne ken line no shi mi aba wo mi nga keke ko no do fu ko e ba ni bodenje nu ofibu ka arabic no ke ban nu arabic in chon arabic do we french no e gba na o ke brofo no gba wo lo konje no le ke o ata afada luni pendo akwa jo wa no ke wo mi nga ji mi ni Qur'ani ka sunna ad-dinu nasiha alo yana kan islam de mi islam Qur'ani ka sunna nga woni la ko ni julo yawa bien
Abdullah ibn Umar wa kala ga shi ajemu ya kala ga jakune gba ayat ni Qur'an mi habu heni nyumba ka ga shi mini ulaika kal an'am bal hum adall mena me to kolo po infiame ya ka nyumba ni le hu ka nyumba be o fe me wa ze ba jame ya ka nyumba ga heni nyumba ga shi afala ta'qilun atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun ni mo heni ni be jomo ya ko hena nabi Ibrahim je papa me ke imeji efin aka nyenchwe ngongo foloni noko bemi wo jamo islam ka wori no sunna ni simone mu ko aka ba jele no ba jele gba lo ka si mo fe ni ba je ni muslim e si je ne mu aka sane ona me ne muslim si Abdullah ibn Umar fe mi e jele jamo potopo na aka anuko aka e jamo ko na kanda e da fu e da mbeme ngbe na me boko e to an si ngbe bo ba ni e na ja be ku enyo bo ba o bo ke mi ni kele ni ona muslim ni she mu aka sana jele simone sa ke o ba jele gbalo ka o fesha nko kele no hu e o chon ka afiri woke emoko jemo esa no jonyi muslim haram ni simone ba ne kenyu mo ba atwa ke gbalo ba atwa mene le den che invite jemo ke tonton ni le den che invite nu ne ba lole ke ya no fian ba lole no fian ba le den che cheke ba o ye wo hiye siddiq me na me yo qur'ani ka sunna se to bi ni sahaba me no shishin wallahi ko o ata wo waya no ta o jogo ba shoki bu ko ata waya fi on sho go gloves o yin roba yo de o yin no go gba tai siko ba tai ko ni ke ba shoki bu o ise ke bu minu wo je wo ko ya moko je tv no ba ke wo yin ese o ba shi ma shi fi o wazi be je moko ye mi ba ka wo je le ese wo yin nla wo ni shulo ewa وقال عبد الله بن عمر كي افتني كشي راويه كاكشي ما سمعته صبه مثله قط انكني اج مكتمونا كايندا وقال عبد الله بن عمر نيك اكبي نو ني جو اجل ديك اخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن bo aka shi gbalo Muhammad ke nyumba chulo ke shi aka chiamena bo ka shi o kan kita ke ba chiamena na mojibo beni wa ka gbalo ke bo hu na mojibo ni bo ho ke kina ga wa aha space ye ne ke no na mi ka awia ka gbalo ke mo fiam no ba yo danfu mo fiam no ba yo ko onme na meme mo fiam no ba yo dan jefu wo ka gbalo ke fe mo di mo na bu mi lip hemo glue no kepetona ka gbalo we ka we don ka gbalo akegbalo ke no ko yewo yin benu wa no ke bo wo mala njibo wo alo bo wo minister jiba lo assemblyman bo imam jo bo ya gboda wallahi jeme no bana Abdullah ibn Umar yewo mi noni me bia me fela ke kula na kan wo suban yo noni ke bego ni wo fe na kan audio ni wo ke message me fela je wo suban yo na kan sha uslub ko no wo chon no ye bia no bana ke shin aken mo ke gbalo ke no je gbo o fo yi ake shin bo ba ke okay kuna na bo hu eno domo wallahi atukuleta ke mini budo ta ba gbebo eno domo wa fi lafz li muslim ya sahih muslim ye ko wad ni gbalo yu sahih muslim pem ye gbalo ke la tamna'u ima Allah masajid Allah numo ke anabi sallallahu alaihi wasallam ka shin ne ka tia ima Allah ne ka tia men na meji ima ka ke ima alo amatun eshiji ken nu atola ke abdun nyon abdullahi ke yu atola ke mini amatullahi kame fa atoma ke ima allahi ke hini akwa ke shin ibadullahi nyumbo nyon ke yeni o ke ibadullah wa ke mini ima allah ima allahi o ke ibadullah wa ima jam'u amatun ni kaga amatun ho nyon namo nyon amatullahi non ko te zongo me aga wa amatullah me ko aga amati amatullah po amati amatalla me ko amatalla
amata lawo ya Hausa mi no yimi ni amashipa amatullahi ako amatullahi na kano Abdullahi ake Abdallah Abdallah ko ke abda eto ismun nida eto gbe ko na ke ya ila woni julu shita to boten atomi Abdullahi kamo ko ya chebo ne ba ke shi Abdallah alo ya Abdallah ba a chebo ke gbe kun na e ba to fata wa ake amatallah akwa shi amatullahi nyimo kenye ka tia nyumo nyojiana ni ji yechon masajid Allah nyeka tia ona nyumo le nyojin ni shia ho na mono ni masalati na mono ni wa anal masajida lillahi no nyumo no ni onyeka tia nyumo enyojin e masalati ana aka meka boten masalati ami nyumo nyojin ji ami na me wa nyumo shia ma bo chia me na ke bona ya bo gaji wallahi la namna'uhunna bojina mo bien je bo ba wi mo ni je mi ma wi ka fun no bien mo ni file ni ba wi ba bi la ke bojina mo ehim engbe kokko enaja abaku enyu ko eto anshi ngbe ko eto enfu ge na ka jibe na gaje la ke sabahu sabban sayyi'an say kai no ko say like to mo fun mujin ona no ko ni enyage mo poto na even ejele na ke anuko po na eje mo ko na kan dan njemo ne ona ole ame hu ame anokwale ka ajebwe nufa na ga job hu anokwale ni akwaya mu keke no wa ga shen ne fi ne kwanu wo jele keneke budin to lo je no kwa jemo ko no ko fi ehun mi ni haram ni sho ba jele jemo ne kele fi pepepe na onu shilo yawa ko ne ga ba ke mo ipaje ma ke ne ke fi ka wori o tanu mo yi no to gba o tagba lo ya me naked wires no ataye ba shock ibo naked wires بيانا وقبي إنا هنا ألو باب حضور النساء المسجد باب نيكو أكشي يي بغماكي أمي با مسالاتي بيانا ويا باب سنن الراتبة كاكي الراتبة مين جا الراتبة ناتو كاكي رتب الكتب إيشي إتو وجانا فوم نكي إتو ناكي يا ngwengbe wakaka wana acho ratib na kato Solomon shinu mun wa solio bena to shinu mo jina mo acho la kemini salawatu ratiba Solomon mini atuna wa babu sunan ratiba bab ninko ratib sunna jai ejuji Solomon mun wa solio jina mo ani fe ko yin nafila na afiolu no ji sunan sunna biya ne je mini wajib alo farilla alo muakkad sunna biya ne mini farilla kaka ninjo nafila kaka nafila ya arabic mi mini mine chon yigbe addition okay so nafila ya arabic mi yigbe eshidi no fe the maintain o fe no koni noji noni sa no fe denche shika ke ne fe mini hefata mo aka fata yake habu oni bi ni ba no na mini extra jomo eje no di noni tuntun je no fi o shimi ni no aka fata hi o ka ga sunna bi no ji mini nafila shi nafila ji na fi o so le mo enu mo no wo so le je na mo ame nafila ji na me hi wa ta'kid rak'atay sunnat al-fajr ka gbene ta'kid eji nomima ka ta'kid ka sunna ne muakkad ne sunna ni mini amanomi ka ga sunnatu muakkada sunna ni mini amanomi ta'kid wa ta'kid eji nomima mini nomima rak'atay sunnat al-fajr ni rak'atay al-fajr amanomi ojogba wa fadliha ka gbene agboje ne ihe jomo ne ihe wa bab ne ya about Solomon shenu mo jina mo soleo minji nafila ji na afio ke ha Solomon efeki ka agbene ba focus ho mini nomima ke ha mini fajr Solomon ka agbene agboje ne yin balom manomi ojogba ake enye jo mo ho potenku
sunna solemoni eji nafila solemoni wa solio shinu mo jina mo ehie eji no kunisa no fi very very careful no mo mi ojogba nyumwe ha wo yewale na ke mo nyumwe ha wo twi na ke mo mi al hadithu ثاني وستون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وفي لفظ فأما المغرب نعم فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته. وفي اللفظ للبخاري أن ابن عمر قال حدثني نكايني نعم نعم سنفي كحدثني يقول بس سنفي حدثتني نعم. وفي لفظ بخاري لفظني وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. دني وفي لفظ البخاري كان نبا وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيتي نينا جميع نعم لأنك فجر يكبي نكا حديثني ني يا بخاري مي نقبنا يا مسلمي وانا انك بيبيكا وفي لفظ نه ما تونيا كشي يا بي شي حديث ني كانوا متفق عليه مفهوم نعم حديثني يا بخاري كمسلمي وفي اللفظ نيك نعم والسكن لفظ نيك وفي اللفظ نيك نو يا بخاري بمي نانك وفي اللفظ للبخاري وكان ما كون دي نو انا حديثني يا بخاري مي عبد الله بن عمر لانه رضي الله عنهما اك نما مي اشامه الو نما ايامه ايو مي لك بابا قال اكاكش صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر كان النبي صلى الله عليه وسلم وصل ركع انيو كها الظهر ولكن نافله صليمو شيكه كان ما صلي اصلي جماعه نافله صلي كنا نافله صلي يا جماعه نعم ظهر وصلي ركع انيو وركعتين بعدها نوصل ركع انيو يا ظهر سي enye fi raka enye fi nafila enye eje zuhur naso le zuhur ehwe afinyo yese warak'atayn ba'da al-jum'ah agbene ka so le jum'ah itahwe annabi sallallahu alaihi wasallam ifio rak'atayn nafila enyo ne ka wada ne fa ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ifio nafila e warak'atayn ba'da al-maghrib agbene maghrib huwe ifio nafila enyo ke asole maghrib semi وركعتين بعد العشاء ناغبني افيو ركع نيو كجا صلي العشاء سامي ونو شيشي لوجينا ناتلا كشي الوتر الو كما كشي الركعتين بعد الفجر وفي اللفظ يا بخاري كمسلمي اللفظ كونكلومي باكشي فاما المغرب شونا مغرب ولا عشاء كعشاء والفجر كفجر هو فجر ينا تو بي نافله فجر نا تو بي ني اتوا كركعتي الفجر والجمعه كجمعه وانا كا مغرب في نافله كاسولي مغرب تا انيو ولا عشاء ما كاسولي عشاء تا والفجر فجر هو جي كاسولي فجر تا شميني before فجر نو مين ركعتي الفجر لا نمشلو نعم والجمعة جمعة وجه before جمعة potential meaning akeke asole juma ita to me waka na first hadith emi akeke ne me fa fi baitihi esole oyeshia
je masalaci yemi nyenu shishi maghrib solimo maghrib nafila na afia after maghrib ka isha raka enyo na ka ne bi fio je no na fio before isha no na fio after isha ka fajr no na fio before fajr no chola ka rak'atay al-fajr ka juma ka solo na me ko to chami fio nafila akene ke maji nafila ji ne fe fa fi baiti ya ne bi solo ya shia Allah shitombi ni yue kule ote ko ni masala chimi yo kan masala ne lebe den no joshia o no den no ba fi shiko ya shia be na solo etan rakatel fajr ni bi shia ni ba fi rakatel fajr ya masala chimi kona ne fi raka ko ya masala chimi mini solemoni tahiyatul masjid shi rakatel fajr ngba fi oye e shia o ji sunna ka ba so na kan nafila solemon ya shia ni ji mini no fajr no ke maghrib no ke isha no ke juma no juma so leta we nafila fimu we yeshia ya ke kwa afi yeshia yo no so leta kula anu chuma lo ya iko ni mini no banyo fi masala chiemi wonu nshi في اللفظ للبخاري يا بخاري ميه أنا ابن عمر قال ابن عمر كاشي حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا كنا تلاقي حفصة ني سيدنا عمر ابي ولا كان نبي شانو سيدنا عمر بنا تلاقي حفصة سيدنا عمر بنا تلاقي حفصة بلغنا ني تو بني بلو شانو نو جنامو أبو بكر Ali eshabi ni eshabi be we money we shanu no ni she jo money la ne bi e marry Umar bi ne marry na mo bi Hafsa bi Abubakar bi Aisha ni Umar bi le Hafsa la jik balonga ni e kekeshin Sayyidina Umar ke Hafsa di money hal hadith ona ke mene sahabi yani ne ha sahabi hadith ta cho ne ka hadith ne ten subhanallah kayo ni ba mai kemi mudabbaj hadith nana the same category of people mi sahabi tabi ina tabi ina wonin shulo ona be pero na jimi ni sahabi tabi e report ke sahabi de shene Sayyidina Umar re sahabi ni she kase hadith ke jengmadi sahabi ya no de na fe sahaba jiame she kase ke jamini sahabiyani shimene kase ke jamene de no be pienke hadith mudabbaj hadith jana ka wo manga ka shi ka kwa ka shi be mene nkelefen wo malan ko melo be sahaba me fa me malan ja nabi na shikele no ko fe bo ya na echon bo ona ka mene ko nkelefen malan ga lo wo fe wo class ko me alo nkelefen school ko me shi e hegbe na echon bo ni o fe no wo wa ka shi be nkelefen wo gbe ne kana be nkelefen ni tene kepo na mi ye me ko ni ka me gbe sana wina ni kifana shin incho ameni la ka woni julo me ko me wana ko ka me fe diploma shin ya amengo ni ya kasio ni ame bango na mba kasio ni la ka woni julo o mo fiam o ka ka she o be mene ni nkele fe classe alo fe o mala nkomi alo mo ko ye ele no ko no leken alo no ko no nu shin le nu shin ona bia ne Abdullah ibn Umar namu ngwenete eti Hafsa ngo nanole yake Abdullah ibn Umar emini di Hafsa enyemi yoni moko ho e ba ka enyemi jimenele yan ka abo mi nyemi ya kaseni enyemi bibi ya kaseni mi nyemi ne kan kaseni yedi eke anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama Hafsa ke ke haddathatni Hafsa ji moni hamine ke hadith ne كي نوابك مني حدثني حدث كي وهميني حدثت حفصة دي مني يامنك حديثني نكاكشي أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجيك لداكشي كان يصلي سجدتين يصلي سجدة ينو نيجي نافلة ينو يجي ركع ينو jina raka enyo sajdataini raka enyo yani se gblashe khafifataini
نميني إميتي خفيفة ضد ثقيل opposite of ثقيل نجي خفيف كني ميتي أكواش ميني خفيف light إيش ناتاك خفيف بيا يجميني جيني بلا سورة مي ني بلا ركوع مي ني بلا سجود مي تو بنا نبي سنة بانيا يا ركوع على سجود نباية توم 30 minutes 40 minutes يا ركوع على سجود أكن إقبال مي نكاين تو بنا أنا حديث أكان نبي سنة أو تشون سلموني تشان كي سلمو إنيو نافلة إنيو ركع إنيو خفيفتين بعد ما يطلع الفجر كجميني فجر إجك بسامي وكان حديث يعني كشيء أصله سلمو كنا كان كفجر إجك كنا كان بيامي في نافلة في ركع إنيو كبنوجي ركعتي الفجر فجر ركع إنيو نهيه وكاي نعم وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان سلمو نهاني إم يقبله تو بنو أنا حديث يعني كشيء النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني صفة صلاة النبي أك سورة جنبوني كسولني كسوليموني يه سورة نسيك سورة الكافرون كسورة الإخلاص قل يا أيها الكافرون كإخلاص نجي سورة جنبوني كسوليميني كسور ركعتي الفجر وكانت ساعة ننف حصة كي شو أنا نك بيني مية كي شيء أنا كان بيامي بيني شو أنا نبي كواسو نك سوليمو بيني لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يا النبي مو بينغاني شيلا كنك بيامينه بالو يسولم كوني سوليو نيكي غبنا جوي ككاش نك بيامينه لا ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها ينك بينه مي يا النبي صلى الله عليه وسلم انو الحديث ثاني ثالث الحديث الثالث وستون عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. عن عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل كان النبي صلى الله عليه وسلم ابك هله نكو كجا نوافل نافله دي نافيومي اشد تعاهدا نكاينو اميا jomo alo promise shiwona wo jomo ni yo nakainomi nakainafilami anebi wo shiko ni ehie do ni woshin ye jomo nakaino hie minhu ye noko bene wash to nakaino ala rak'atil fajr to rak'atil fajr eshiji anebi ka bale nafila ji na soliomi nuna anebi sallallahu efo hewiemo je nafila ji fe na afio mi enyu nafila ji fe na atwa ka afio fe mi ekobena nabi emanomi ta'ahudan niji shiwo ni rak'atay al-fajr hiya وفي لفظ لمسلم وفي لفظ انك ما يجونا شي لفظ اللي يجوا مسلمي وفي لفظ لمسلم نعم صحيح مسلم يعني النبي كي النبي صلى الله عليه وسلم اغبوجي ني فجر ركعتي الفجر نافله انو نافله ني فجر شو انا صلي فجر صلي مو دنتي e twa agboje ne hie ne ke rak'atal fajr e ke ona na nafila enyo ni fajr hie khairun min ad-dunya wa ma fiha e jomo e chief e jele ke mi no fianu ni yomi jele me mi ke mi no na yemi how many dollars ke pounds ke cedis o wanyo bu na jele mi shika ke shia plane ke train ship ke kenun lo ni o shipon mi e yo nu emi ke gold ke diamond ke silver ni o shipon mi ke petrol ke mini ona ene me fe ka bodo ona ka ko ene shika gold ene na po aka ke ha mo komi to pe ya nwe hu no kwa ga mini jino ni yo nwe mi ke mi no fa no yo mi gbalo ko ona ene me fe jele mi ke no fa no yo mi fe
nafila pe nyo ne no ba so le e chief na kan no fe e chief jele kenklen bia na ka on land one plot of land po nya ho le on land po ni gold ye mi one plot na ka she ne je one plot je teshi plot pe jele fe be no na nafila nyo pe ni fajiri he e chief jele abne ke no fa no ni yo mi gold ke damo ke no fa no na e shipon no gbe ma de san boka ga no fa no yo mi raka nyo pe chief fiaki ye fajiri bia mi ni wa wonyo mo mi no ka chuni inshallah kan ma sumo woke o mene ni kaso wa bia ne because hen wo ya agbene no hu e ba need a lot of time inshallah we kwa discuss na kan no je babul adhani wal iqama kan ko adhan ka iqama wo adhan chemo efe no koko bia ne iqama chemo hu efe no koko bia ne ni bi pie inshallah bia ne bia te wo kan ma sumo kwa bia ne kan ma sumo be soa ona aloke wona be na mi inshallah ni so ba she no ni ko ashinja so bia ne fit no so pen wakasio ni first wakasio 7 days Monday to Monday alo Monday to Sunday ni okay si bia ne fit woni school ke ba wo mi fi o waka from Friday kan ma so ko ke April ke agbene o agbele lanu o wa open fire inshallah no can have be few because it's to September. You know one more break few because it's to 4 years time. I don't know who can have no like ajela few because semester bana be no ka ajela few. Inshallah. So kuna nate binagation na empo work be wo umda na no ya conclude. Shi je na gbe je sande no ni jije and wolle na ka ahadi je ojugba no work enchuni. Ni work o banya work echon. No ji aham. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك